Cium mama. Cium. Sekarang mah abang muda, abang sini mah. Aldut. Iya. Jalan gimana dah? Asik juga sama mantulannya. Alhamdulillah. Oh, lu bundut. Oh, pegang dulu tangan dulu. Pegang dulu tangan. Iya, pandang dulu. Benar saya itu. Ya, asal. Sekarang jam dulu. Itu barang kantong itu. Di tangannya masuk di kaki. Wah, lilin tuh itu. Mau udah makan. Pandangan lagi. Untuk naik maju sedikit. Ya, diserahkanlah bunganya, diterima dua tangan itu. Tapi bisa dilepas ya, terima. Pandangan dulu. Lihat tukang fotonya dulu sekali, tukang fotonya aja. Senyum. Senyum. Oke, pandangan. Yang kanan salaman di atas bunga. Bukan dikit bunganya. Lihat juga tukang fotonya sekali, tukang fotonya aja. Senyum tukang fotonya aja. Oke, pandangan. Saya ada operator, Bang. Sultan abangnya. Bujagal dapat. Iya. Kirim gimana deh? Iya. Dengan laki-laki suruh kiningnya itu, like. Udah. Ini gimana? Gue mau tolak di bawah. Dalam sini tuh. Harus berdua. Sendiri mati selang. Iya.
kami dot oma mewakili ya sudah ke tulangmu dot kami sudah ke Namar Ranggi di sana dot tamu itu nunggu kecek udang rak akan nauli hata nauli dot gandengan jalan nunggu gudang na pemuna hata na pasu sian Tuhan ini. Jadi so nabi dan perlu kajeng makatai son ala di iba bisa mulu makatai kan? Iyalah. Jadi panggilan nami itu kamu saya gajeng mau bermuna langgeng selalu cepat diberikan omongan. Kalau lima doa siap kami ngemul dah. Jadi Terbaik mas. Senari bere, ipasat kami, urus si gajang rabu. Saya ipas-pas di Batama, saya tumor marano arbor, mahamu satu marto, nomor nono, ipas-pas di Batama, saya matok mahamu gabi. Jadi semua ini maju, saat disoli menasak bang gabian. Hati tamangol, saya saat jalan panggilan. Soalnya maju atas saya, baik lumak, aku kebetulan kurang. Jadi buti may manabaya te sa otik molo siyan hamian non ba orokon sedamay ita te olo jadi buti dia mau beri nami jadi ya adong atan itu madrok dakani haudulang inna bay pajomoran ni rere tong doi boru ni tulang boru habi dia labere jadi ingot kami tulang mati. Lau mula anok kami ingot masuk tu. Oh lo, ate. Oh lo. Ingot anok mangido hepeng. Lau mula anok kami ingot itu masuk tu ate. Ate baru ate. Oh lo. Oh lo. Jadi ison ubok kami ulus molo uluson na itu oro do nate. Ale Omar do ngapaso-paso pasat kami tu amo. Hatana asa tubuhan lala tubuh sekur si koru di dulu di Purbatua tubuhan anak tubuh boru donga muna may satu nasa Urbatua asa makuling mata gading hawana palu-paluna tangyang nami tulang mo atau paham mo na mga bingabing monubuhi Panginoon nami tutuhakta anak mabuha baju saat sulu satu botian upasat tabi uluson anon salut nama lumubi hamuna horas jala gabian asa si sada kontak kita non si sada tortor isi bangku sena matuk kata pasal tema tutulang nami gulto Harus matutu jala gabi di sobre roro hamit tulang nyomak gultum takas dore ta dawaw kan karakter dun gimana aja pero hono masuk ni dok ni pasa bitang na rumiris na wapun na sumorok anak pe hoy bere to ito beris bor pe tutoro sa sol sa mapanggawian sa pasatabi ng nulos namin sa makita sa luto panggawian matutu mamar pagiring sa matutulang na video Mola tema di Tuhan, mola tema di Bungota tu beredi basi maston. Kalau kami di son tulang muda itu, iba nomor bikas na manjalo masuk parbugaso konak king siang bagas joran itu ane. Panggilan kami siang Tuhan saya anggap matong di ramoti itu aku manang di dia peo andon maringan jala sada seingotamu sada mahamu budul kuturuan mengaluga solo muna molotung sahalak ko be raw di sodang ro tulang musik ko tulang si sorta barbuha bahe nama berekku asa do nama songon nani di pasa artian na mula nyari si bahasa do mula di bulan saya tubuh madi kamu anak nama lo Masari Jalaburu nabui pengalu-aluan bagaimana Bona tulang sinaga. Bona nyari nada ada. Hula-hula na marangi. Sirai magusong padulo ma sirai.
Bawalya tema dihamuna raja nyawang buru nami marga manduru di sonro rohami hula-hula muna namar hamarangki marga sirai ima dinang majalo pasu-pasu pardonga sari dion lima lain nami do iboto nami na panatikyon di solai maston kita dehodo jelas teh sahuda rohida rohami akad tulangmu do tulangmu mabuan lulus negajang si tanggurapu mardonga pasu-pasu tuh amuna anggi mantujulan dari oni di botol nami do nami di buhamu itu di lologi tiador munang tasadu hono sama katanya nama betul mak katahon tubuh lala tubuh cikoru di dulu di purbatua saya tubuh anak ma ibotok kuda laku tubuh boru dongamu metung sa tunasa rumah tua molotun peduli hamu malang pelaka tutano perserahani asal lumak masih dijuang lumak nang sobinabuan manang tu dia pe ibotok kuda aku mengalaka saya tu sima dapotan parsaulian disuruh hami ka tulang muna tulang upasatan ulus nagajang si tanggurabu anggo hami parhitede pasu-pasu isia Tuhan do asana pura setaga bora sia sodi hami tulang mumangulos badan amat tadi batado anggo namangulos todi asa saat solu ditogu tu botia di 300 tohoi matong di rodang di bulan upasatan yang nulis nagajang si tanggurabu saha mita banggaben huparorasan tong tengmah hita diramoti Tuhan semoni masa kami hula-hula maranggi sirai hula-hula maranggi manguso susiahaan Kami madalah oras, istirahat ang hangin. hula-hula na poso manalu purba manalu gultom samosir Sisa hatama gabi ma raja nami pasat kami ma hula-hula nami naradap Jadi melihat memang baru dihita na sauduran narak jongjong di son orang di hula-hula memang baru tadi. Ikonalo bagi do detuk kamu hati hami di jolo. Dia do aku pe. Dia mau permusi nami. Laporan pahami pasaton pasu-pasu matiting ulos asa